Din hija l-podda numru 523 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda llum se nisimgħu minn Matthew James, Bernie and Pod, Mistura, kapitlu 13 u l-Fish Cult flimkien mal-Majċa. U biex nibdew illum din minn The Vells. Coaster minn The Vells laqana l-poddadora fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Kif intom konna għaddejjin hawnhekk b'diversi preparamenti għal din il-poddata tal-lum u forsi domna ftit biex iltaqajna. Imma insomma, il-poddata numru 523 issibu d-dettalji dwarha wkoll bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Illum ma jistax jonqos li għandna poddata pakkjata sew u allura ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta hija minant Matthew James. Din isimha Lemonade. I could spend most of my days thinking how you screwed me over. It's so easy to forgive, but it's harder when you're sober. So I wake up every day thinking life is not forever. Light a friendly cigarette, after all it's now or never. Okay now. So I light my fire, play my set to the people I just met, dancing to the crazy beat in the summer heat. After all it's what we love, after all it's what we need, so baby I need ice cold, snow cold, sipping life with lemonade, long walk, small talk. Life will never be the same. I'd be stone cold, bone broke, trying to pick to pieces. I'll be holding on to photographs, hoping they will never fade. 'Cause life will never be the same. 'Cause life will never be the same. I've been thinking about the days wasted trying to be somebody. All this time I've been a fool trying to please everybody. 'Cause no matter what you do or how hard you try, there's always someone who knows better than the gods in the sky. After all, it's what we love.
After all, it's what we need, so baby, I need ice cold, snow cold, sipping life with lemonade, long walk, small talk. Life will never be the same. I'd be stone cold, bone broke, trying to pick the pieces. I'll be holding on to photographs, hoping they will never fade. 'Cause life will never be the same. 'Cause life will never be the same. I'd be stone cold, bone broke, trying to pick the pieces. I'll be holding on to photographs, hoping they will never fade. 'Cause love will never be the same. 'Cause love will never be the same. Matthew James għamek bħala solista issa kif nafu mux aktar mal-grupp Red Electric u Lemonade. U naddu allura u koll issa għal-silta oħra minn ċaħat li smajnijom diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati imissa għandhom xaġa ġdida u koll kif għadna bħal dejjem id-dettalji permezz ta' ToniSant.com hawn huma Bernie and Pod. Id-dawa lejn mudlan li ħajtim lejtu dwejja sardu ħansa kemm hawn noħlom ma nixbaqat sa kemm hawn ġo ħajti żgur ma jidħol ħadd u issa dur isfel u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien u erġa' danu żmien li nuru d-dinja kollha li l-imħabba l-isbahju li timla l-ħajja kull kulur isfel u dur. Dewwaqni dan il-ġmiel li tħares biss biex kuntent inkun jinsa kemm hawn inħossni fortunat imkewba l-mis-sema spiċċajt hawnhekk l-ardu wissa u dur isfel u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien. Sinna ta' xulxin inti u inti hekk għal dejjem mawdin. Duru isfel u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien u erġa' danu żmien li nuru d-dinja kollha li l-imħabba l-isbahju li timla l-ħajja kull kulur u issa dur isfel u dawwarni ma dar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi intu jien. Bernie and Pod. U permezz ta' dik il-website li semmilkom regolarment jiġifieri ToniSant.com hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi jiena npixir dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi regolari ta' din is-sensiela ta' poddati tixbdu l-attenzjoni b'mod partikolari għal materjal li nkun forsi anke nista' inkludi f'din is-sensiela ta' poddati regolarissimi jagħmlu dan diversi nies mod partikolari l-ħbib tiegħi Mario Asha Martin Duca biex insemmu bisnejn. Insomma, iktbu
tiktbuli. Jekk tippreferu ma tikkontattjawniex permezz ta' ToniSant.com tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll bħala video kull edizzjoni tagħha. Imma naddu għal xi ġdida mingħand il-grupp Mistura. Żewġ siltiet infila u anke il-komplement tal-poddat issa tkompli bil-Malti. Il-grupp Mistura ġdida tagħhom jisimha ToniSant.com. Dak wiċkom għatma tidrum kien kif dejjem tadditakom u jiena jkolli noqot tfajtu l-konkos ħbejtu jdejkom kissirtu kullimkien sattuna biex nedew bil-ħaq kollox miftijem ma nistaw namlu xejn sirtu d-daħluna fil-buttakom għax tafu li bla saħħa min għandu l-bżar iħoss il-bżon li tella krejn Għatma kontu tafu xieġifiri il-ġuħ Nħibejtu wara konsorzi imma simkom personali Għandu jiġi mnaqqax ħalli niftakruh Fuq monument li jinsemmuh Intom lil-pajjiż xejtuh Malcolm Bonnici u Antonio Olivari
partikolari ta' Manuele Mek il-mistura u l-komplement tal-grupp sintendi u tuna isimkom. Għawnek forsi kutajb ukoll il-fakruka fil-rabta li għanna ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project benant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt fejn inżommu il-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex fil-futur inkunu anka nistaw forsi niftakru xi ħaġa minn dak li għaddejna minnu fil-passat kif ikun il-preżent aktar l-qoddim. Naddu għall-aħħar żewġ siltiet illi għandim ħejja għalikom l-lum l-istil issa huwa hip hop ma jistax jonqos li ġdida tal-kapitlu 13 li sima Għajdli għaliex. Dak li kon nishtiq dejjem ħdimt għalih li l-akkwistajt u mbagħad biżżejjed għid li kif laqas nista' nifhem jien stess dal-ktieb suppost kellu jkun suġġess imma le għaliex rasek jibsa wis dejjem kont nipprova nfehmek jien ma fiex tgħid li għal xiex għaliex qatt ma fimt suppost kellek tħobbni ma lili qdimt kif nista' nafdak meta ma tafdanix kif nista' nħobbok meta int ma tħobbnix kif nista' nkellmek la ma tkellimnix provajt inkellmek tikkalkulanix tiswedni jekk nitlaq ma tibkinix jekk jien ma rridekx għaliex int ma tridnix illum ma raftekx għax int ma raftnix tgħidx li tħobbni la ma tħobbnix tibkix issa m'għandekx għalfejn l-istorja spiċċat bħal bejnietna t-tnejn għaseb fit-tfal imma naf għal-xejn dedi fejn il-mami jissala għajnejk pretendi li qiegħda bil-qiegħda ħdejk kompli joħlom li qed iżommlok idejk jiddispjaċini biss kellek tara b'għajnejk tal-ħin għax-xogħol ibni tlaqt minn ħdejk. Għajdli għalfejn tlaqtu lil-papa taf li dejjem kien jirrispettak għajdli għalfejn weġġajt lil-mama dejjem kienet hemm dik dak ma nemmix li dan huwa d-destin neftu illi tħobbu lil xulxin u jien waħdi hawnhekk li ma fiex kemm nixtieq li qatt ma tbidx. Mal-inħares fil-font nibda nħossni ħażin Manuel fejnija treġa lura l-ħin għax nixtieq biss li nerġa' nġik dik li kont inħobb u li żgur ma nżikx għamilt l-impossibbli u għamiltu għalik friżajt iż-żilġ biex illilek nurik il-kliem li ngħid mhuwiex biss lablib dejjem poġġejtek l-ewwel u nsieb ħabib rispett li qatt ma kont naf x'inhu għamilt dak li stajt biex nara kont titqu ruħi mhux hawn meta int ma tkunx kont noħroġ ftit int kont tgħid li ddum xi sa xejn skiet ma nafx fejn mort tinħossni ħażin u ma tienix tort li tkun skiet u taħsab in-nofs noqtol il-ħin għaliex moħħi nisjien nibqa' lilek dejjem nixtieq għax int kont hemm meta tlift it-triq meta kont żieq meta lajt bissieq meta kont nixtieq affarijiet li bidlu l-sibijiet int taf li għamilna minnieh flimkien li bdet l-imħabba formaw l-imwiel moħħi fidlam għaliex wasal dal-inkwiet forsi ħadd żball u l-ħażin kont jien kemm nixtieq li qatt ma rajt dan kollu sa niftu quddiem Alla li tinħabbu għajdli għalfejn tlaqtu lil-papa taf li dejjem kien jirrispettak għajdli għalfejn weġġajt lil-mama dejjem kienet hemm dik dak ma nemmix li dan huwa d-destin neftu illi tħobbu lil xulxin u jien waħdi hawnhekk li ma fiex kemm nixtieq li qatt ma kbirt. Għajdli għaliex hemmhekk mela minant il-kapitlu 13 u qed nistenna anke il-kollaborazzjoni tagħhom mal-Hooligan u nimmaġina li din tkun f'waħda mill-edizzjonijiet li ġejjin dal-waqt bis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Biex nagħlqu llum jirritornaw ukoll il-Fixkalt. Il-Fixkalt prolifiċi sew din is-sena hawnhekk fil-kollaborazzjoni mal-Majċa minn Lum Annimali u Lum Annimali naħseb li nisimgħu manka fl-edizzjoni li jmiss. Il-kollaborazzjoni tagħhom toħroġ minna din is-silta li se nisimgħu llum biex nagħlqu l-poddata tagħna jisimha Għajjejt nisma'. Ma rridx nisma' ċertu kliem qed nipprova nirnexxi qed nipprova nkun aħjar nissielek ta' suċċessi iftaħ naqqa' moħħok ħalli tara s-sitwazzjoni fejn tieħu l-minu jħares jirrifletti qiegħed naħseb illi nkun aħjar però qed tmut fejn qed nara ħalq in-nies jippruvaw jiddubitaw li nattika waqt li nirrimaw ħatta b'ftilsilhom jibilgħu għax nagħmlu kbir ħalli żgur l-impressjonat għandi stil u skużani qasdi kalkulat kienet froba ħall-messaġġ mux biex nieħu gost weġġak Tanniqa falzat bis-sima daħlulek sikkina dawar dar isħabek lilek għażlu għal-kelma ħażina Bufti biss
sfada lu dik ħatta tal-lima U semmu xismi fejn tidħol l-arti tar-rima Ħaxin il-battalja u l-ħadmu sen sfida Jif battalja kull-jum kontra l-ansjetà Puftizmu r-realtà jaf ħajta sfida Jek ta' kull-jum qasli ma jkolli abdita Teqirdu l-rap tal-internet qed jeqret ir-rap Kif artista għadu ġej bħali faċli jikseb rispett Rapper tal-internet u xorta ħanda suċċess Tlet kwarti minnhom jikkuntentaw bl-ġib il-fama Watch fucking drama, ismi tista' tinsieħ Moħħi qed jiblieħ li kien hemm rispett issa sar il-miet jiena qatt it-triq ħadd mhux ser iżommni Ma rridx ma' ċertu kliem qed nipprova nirnexxi qed nipprova nkun aħjar nissielek tas-suċċessi Iftaħ naqa' moħħok ħalli tara s-sitwazzjoni fejn ittieħu l-minu jħares jirrifletti Qiegħed naħseb illi nkun aħjar però punt fejn qed nara ħalq in-nies nippruvaw jiddubitaw li nadrika waqt li nirrimaw qatta bufti sinhom jibilgħu Għax li namlu kbir ħalli żgur nimpressjonak għandi stilu skużani qasdi kalkula kienet floba ħall-messaġġ mhux biex nieħu gost weġġak Sa dan it-tat kien hemm wieħed għalli li jixtieq isir kantant ma kull darba li jipprova n-nies jgħiruh kummedjant kulħadd jaqtalu qalbu mentri jitjib jekk jipprattika nemmen li jkun tajjeb għax għandu ċertu tattika imma n-nies li ċans lilu ma jagħtux forsi għax huma qegħdin ġo posthom lilu jirnexxi ma jridux imma nemminx li huwa sewwa xi xemx titla' kulħadd u kulħadd kapaċi f'xi ħaġa kulħadd jaf li huwa fatt nixtieq inkun naf x'inhu huwa l-gost Suppost li nur dak li jkunu minn flok jiġri l-oppost il-bniedem għandu xi raġuna sar imbarazzu mhux jinduna għax jekk jara bniedem għandu bżonn jinbuttaħ flok taħlajnuna Għara jenna mill-nista biex bniedem nejnu fil-pront Għax illum jiet hawnhekk u xi darba jien minn floku kont Iva kont dak iż-żmien fejn provaw ituni il-gambett u jien minn flok ta' kasom komplejt naqqat il-lubretti Lassa għajajt nismamek minant il-Fishkalt flimkien Il-Majċa iġibna fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu ta' darbohra jien nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.